Lakhaingkoi singason langbung dingpi rong kre troxy arwaditumapan Journalist Association for Assam Thihek pen JAFE atum free medical camp pati akijoy pen si kilangpo. Journalist Association for Assam bate JAFE pen patirpi ponsi Arnisia Parman langbung dingpi English ME School along rong kre troxy arwaditumapan si kilangpo. Free medical camp ki bipon along Josemet specialist Dr. B.S. Tokbi, Dr. S.K. Das, Dr. Dentong Teron, Dr. Mindar Teron, Dr. Niponing Hi, Dr. Ron Jitimong, Manja Block Primary Health Center staff atum chutongdu. Halapu langbung dimpia habar asa ICDS worker tum sita metang asai ceklem dun. Sonsi halapu doctor nurse CHO tum sita me phu keso ame keso akeng keso oso chupathe Ayushman card lasonsi metang asai ceklem ponlo laswalong bang pharo hini sosiatum se chelang dunlonglo bangswarni anesan pachojia phan pura ningkimi pen kipidunatum Lirbon Ronghangpi BMC SSA office langsumepi education office subdivision Difu Dhonsing Ronghang Bakalia Municipal Board Chairman Hamsing Teron, Langsumepi Development Block JE Babu Teron, Singhason Social Worker Amor Hanse, Longnet Forest BO Sarpointi, Red Cross Society Karbiang Longaro Disaster Chunbang Mensing Ronghang Chumpensi Pipa Jordunlo. JAFA Mai Pusam Prebe Hin Pensitame, Pinia Mai Mesen Pen Bachunpon Tekapon Medical Staff, Asa ICDS Workers, School Teachers Staff Lapen Hadak Arong Araditumapan, An Kachuro Pajerpon. Non-angkele jiaro inquire narke parni langper kakojan dera rong rada pansitame Arnisia Parman akejoy pen sekilang mate free medical health camp padoponji lasolong hadang radatum sekachelang oversight to endun thapusi JAFA BD sar kiri ronghang pen lamthi paklangpo rohin pen rong rada pan matha sekijoy pen sekilang oversight to konjupo alang ngitung kengkam kedeng pon long ke rong arata tum sitame aning arong dolo athene di longnia dim dun lo alang tum ku chengsi bangke kludung along pangcheng ponlo hadak kame bang paroni so se rong arata tum kisu ki joy ben chinang long lo lapen na ki joy pen amasi duai ta long pon lo tapen kisu ta ke pang thekon ta dolo pen la so se hala kisu ga chelang akar la anta ki joy pen si pasulam pi pon lo bang so ta na so bar sa ki pila ke letum Health Department, Karnong Thomas Council, arum kido lapen ke National Health Mission na hinpen. Si lang kanang rabdon lo, si patir pipon na bangke japha karbing lo aru kanang li naipu sampri be hin bang selang li mo sipang han pipon lo. Risang ho tamang lang rabdon lo. Asang taxi doctor specialist bang nerkep bang sakep anan si cetor kompon alang letum cuci junjis tame rat kanjima tha selang dokter bang sedang kono non puthot niphai ko nerkep arni bangke kaki jana longsi puthot api jo pen selang konji nasi non testament ni chuniri lo kaki jana hawara rat atum testament ni chuniri pon lo nang letum niphai ko nerkep arni bangke ayata sai le dusut tame chiura nang ok nang pran bang Aki joy pen bang kesuk lang hot bang chipok lang ontak ate okar lo kesuk ko pidong dune chini non kemi tang kring put hai seme non adam so pen le okar non data hai asila so prang sili tumang kisu tamme pang khepon long nang ni aso phan mat ha si bang ja pha tumang ke bang so war sai nang pilo so war sai le tum enon nang ni nang ni ok nang ni pan yung simini pulo nang ni dak no kiduk kon ke boy pang cheng kon ko ok pran yung simisen lo pulo nang li Hai kita mekang ni penang le ajat kasai tam nang le chuklem lo ko si alang le tum japha tum han ada me pun chenglok nang le sang do anat man churu lo doktor sitong an special sitong an alang man churu lo laten ke le tum joint director DPM alang le teman churu lo si an se rong source tame bang sabar sai chanu non aki joy pen kisu kelang akarda bang nang le tum ching an do lo na lo ni nang le tum kaki habar arak teman chuning riponji lapen ke muki wangi arni anse nasona ke asai deng pon lang ase rat atus tamela so putak bangke chirok tok dutu nangli ok nangli pranjong kai ke me phun phan bangke nang ta aprang kon sikisu tame sipang thekon thek langi la helo ni nang tu rat atum han ta chuning pon ke
Manjapen Mumbitati Mungpi report North Kabi Live.